Paka ya taolo ya motsamao wa baagi ya ngwaga o fetileng e bakile gore batho bao ba senang magae ba mo motsemošate ba rebolelwe bonno kwa mafelobonnong a selegae. Maitlhomo a seno e ne e le go ba sireletsa kgatlhanong le leroborobo la COVID-19. Ka labobedi mesong ba amogetse didiriswa tsa go tlhapa le tsa go itshola ba le phepa go tswa kwa kgotlateropong. We're under administration for about 8 months. So when we came back, I needed to check as to everything is in order. Seo se gakgamatsang ke gore ke ba le mmalwa fela ba bona bao ba tshwaeditsweng ke COVID-19. I think these people built up a kind of a natural immunity. This is my theory. Because they're used to rough conditions. They're out in the veld, they're under the bridge, they sleep out there, and it's very difficult for them. Botsamaisi ba lefelo bonno leno ba itumedisitswe seabe sa kgotlateropo. Yana ka batho ba gaetsho ba tletseng kokwano re be re kokwanya rena re le makala a mang ba dikereke le rona fela ba yana ka nna motho o tswang o nkile a nna mo mmileng for 11 years. When it rains, you have shelter inside here. You have food daily. Like hell, and then Leloko la komiti ya Meyara e leng Thabisile Vilakazi o gotlhile baagi go nna le kutlwelo botlhoko mo baaging bano ba senang magae le go khutlisa go ba kgala. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.